Singap kumno ong Martinez ha gajeng miss Lionel Messi ya ke penalti shootout ha persa ya ke Ecuador. Ngi pedang sobhai pi sajisin perlok sya ke nega channel ke zongi. Asya ngi apit yang nega video ngan kerpat pi penskau pa ban subscribe yang nega channel ke zongi. Ha gajeng miss jong Lionel Messi ya ke penalti ha persa ya ke Ecuador. Martinez uang ba kwa ba Messi unjau umat kumha arjar kanriu kwa ba Messi ba ursa keren ha kibriu Denmark kata uang ba fokus ya kabol ha ke penalti shootout namar ba Lionel Messi ulong lidar jogi kwa bagi bro kin keren ben ya ha gana ke jemis jong ya ke penalti but Martinez on Martin yoi ba Lionel Messi umlawan tip ya ke bol te Martinez uang nganele kat bala man save ya ke bol hapersa ya ke Ecuador te kena ngajigel stop jong Martinez kalong kebacok ulala man save ya ke Argentina ha kaliang persa ya ke Ecuador te perlok tangkat nih kena video kembali sibut saya sim aku ipat ke video.